Poštovani gledatelji, dobro večer. Jedinstvo crkve nije svrha samom sebi, nego je znak i oruđe jedinstva i mira u svijetu. Ekumena je put u budućnost. To su riječi kardinala Kaspera, predsjednika Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana. Ove godine u rumunjskom gradu Sibiju bit će treći po redu ekumenski skup na kojem će pravoslavni protestanti i katolici tražiti načine za postizanje jedinstva. A od 18. do 25. siječnja u cijelom svijetu tjedan je molitve za jedinstvo kršćana. S tim u vezi naši su gosti večerac otac Nikola Škorić, protojerej Stavrofor, poslije ćemo objasniti točno što je to, i profesor Nediljko Ante Ančić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu i predsjednik povjerenstva za ekumenizam Splitsko-makarske nadbiskupije. Dobra večer i dobrodošli. Evo, imamo jednu temu večeras o kojoj možda mnogi ljudi ne znaju dovoljno, pa ćemo pokušati upoznati naše gledatelje s problematikom ekumenizma, objasniti što uopće ekumenizam je i što se misli pod jedinstvom kršćana. Za sam početak pogledat ćemo zajedno jedan prilog. Naime, podsjetit ćemo se na nedavno održan ekumenski susret mladih u Zagrebu u organizaciji TEZEA. Pri kraju prosinca organizacije Ekumenske zajednice iz TEZEA mladi se kršćani okupljaju u nekoj europskoj metropoli, zajedno mole i dočekuju novu godinu. Posljednji susret bio je u Zagrebu, pa mladići i djevojke iz 3. Splitske gimnazije i članovi udruge Isus je put ove godine nisu morali napustiti granice Hrvatske kako bi zajedno sa svojim vršnjacima, i to ne samo katolicima, nego i s pravoslavnima i protestantima, razmišljali o Kristu, molili se i pjevali. Ovo mi je prvi put da sam bio na tezeskim susretima. Do sad još nikad nisam bio, iako je prije toga bilo u Milanu, u Parizu, u Beču. Do sad sam bila u hladnom Hamburgu i Milanu i Zagreb je došao maglovit. Ovo me dojmilo skroz, jer nisam znao da se tolika masa mladih može okupiti na jednom mjestu. Čim dođete nakon par dana putovanja ili sati u autobusu, izmoreni i iscrpljeni, gdje se rijeke mladih slijevaju na jedno određeno mjesto sa bagajima, sa koferima, sa rusacima, izmoreni, neispavani, raščipane kose sa kapama i tako dalje. Tako da je to jedan poseban ugođaj koji možete doživjeti zapravo samo u TEZEU. Mogu slobodno reći da sam ovaj put tek osjetio onu pravu snagu TEZEA, pravu snagu molitve, jer sam baš u potpunosti sudjelovao i kao animator i kao sam hodočasnik. Osjetila se neko jedinstvo, neko prijateljstvo između svih. Nije se pitalo ni odakle si, ni tko si, iako se čulo i mnoštvo jezika. Mislim, čudno je prvi put kad dođete, kad vidite masu ljudi u toj crkvi kako sjedi, kako pjeva jedne te iste pjesme, ali svak na svom jeziku, tako da čujete na jednom stranu malo engleskog, malo francuskog, malo talijanskog, malo poljskog. Raspravljali smo o današnjoj globalizaciji u svijetu i smislu povjerenja i snazi povjerenja koje danas imamo međusobno, i naposljetku došlo do zaključka da možda se faktički ne možemo ujediniti, no da snaga molitve i treba biti sve jače. Isus je stvorio jednu crkvu i htio da to ostane jedna crkva, pa mi smo ljudi, nismo savršeni, tako da smo mi sami možda stvorili te razlike, ali svi smo u pravu zato jer vjerujemo u Isusa Krista. Mislim da je drugi Vatikanski koncil napravio veliki iskorak. I od drugog Vatikanskog koncila stvarno imamo puno truda se uložilo od crkve i od raznih drugih kršćana da se teži prema tome jedinstvu. I mislim da postoji mogućnost da ćemo se što više zbližavati jedni drugima, a to ne znači da ćemo baš biti kako se kaže jedno, ali svakako je važno prihvatiti i ove različitosti i u njima ono što je vrijedno, ono što je bitno, ono što nam je zajedničko. I tako zajedno može se reći na raznim kolosijecima ići prema istome cilju. To je nama svećenik uvijek govorio da će jednu grančicu moći se lako slomiti, ali kada je više grančica onda je teže slomiti. Znači tako i kršćane, oni se moraju sjediniti i tako će biti naravno jači.
To čuli smo mlade koji su bili u Zagrebu ove godine na Europskom susretu mladeži u organizaciji TZ-a. Kršćani se moraju sjediniti da bi bili jači, jer uistinu tako saznaćemo večeras. Vjerujemo naravno da treba težiti jedinstvu. Oče Nikola Škorić, ja sam na početku rekla, vi ste protojerej Stavrofor. Evo, možete li objasniti što je točno protojerej Stavrofor? To je nešto slično kao generalnom vikaru ili zamjeniku nadbiskupa u našoj nadbiskupiji. Vi ste dakle zamjenik episkopa za Dalmatinsku eparhiju. Jesam li dobro rekla? Pa nešto otprilike tako. Ja bih to samo malo korigovao. Protojerej znači protos je prvi, a jerej je onaj čin koji nosim celoga života. Znači ja sam prvi među sveštenicima ovdje za ovo područje. Kao arhijerejski namjesnik bivam postavljen od episkopa za njegovog savjetnika, za njegovog pomoćnika i ja njega izveštavam o svemu u živoj crkvi koje se u administrativnom smislu, a i u savjetnom smislu dešava u našem životu, radu i tako dalje. Evo, profesore Ančić, vi predajete i neke predmete vezane uz sam ekumenizam i predsjednik ste Povjerenstva za ekumenizam u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. Možete li objasniti što ta riječ ekumenizam uopće znači? Često se koriste danas i novinari, spominju je, pozivaju se na nju. Što to znači ekumenizam? Ekumena. Ekumena dolazi od grčke riječi oikija, odnosno oikumene, što znači cijeli nastanjeni svijet. Danas taj pojam uzima se za suradnju svih kršćana u pronalaženju ponovnog jedinstva. Mislim da se ponekad u medijima ekumenizam krivo upotrebljava za dijalog kršćana sa drugim religijama, zato postoji drugi termin, međureligijski dijalog. Dakle, da to odmah razjasnimo. Ekumenizam nije dijalog kršćana s drugim religijama. Ne, to on ne podrazumijeva, nego dijalog, razgovor kršćanskih crkava međusobno i sve ono što u to spada, ne samo razgovor, nego i pothvati, nastojanja u tom pogledu, što se poduzimaju. Što točno čini trenutačno, evo, Rimokatolička crkva za ekumenizam? Dakle, da bi došlo do zbližavanja kršćana. Što se to točno čini? Osim što vidimo da Papa posjećuje patrijarha, dakle, postoje zajednički susreti, molitve, evo vidimo i u organizaciji TZ-a, mladi se susreću, mole zajedno. Što se točno još čini osim toga? Ima mnogo stvari koje bi ovdje valjalo reći, koji su izrasli i nastali poslije drugog Vatikanskog sabora, kad se Katolička crkva aktivno uključila u ekumensko gibanje. Moglo bi se navesti najprije onaj temeljni dekret o ekumenizmu drugog Vatikanskog sabora, pa onda druga mjesta gdje su ideje o ekumenizmu ušle u druge dokumente, pa onda tajništvo za jedinstvo kršćana ili kako se danas zove Papinsko vijeće koje je tada također osnovano, pa onda mješovite teološke komisije između Katoličke crkve i gotovo svih drugih crkava koje su osnovane 80. godina, koje se sastaju, koje razmatraju osobito ona sporna dogmatska pitanja. Pa onda je tu ekumenizam na pastoralnoj razini, susret, bolja upoznavanja jednih drugih, da se onda odstrane one predrasude koje imamo, da se bolje upoznamo, da međusobno surađujemo, pa onda i sudjelovanje u zajedničkoj molitvenoj osmini svake godine i tako dalje i tako. Dakle, bitni pomaci su se počeli događati tamo 60. godina prošlog stoljeća, je li tako? U Katoličkoj crkvi. U Katoličkoj crkvi. Ekumenizam je stariji ipak. Evo, što pravoslavne crkve, kažem crkve čine za ekumenizam, jer znamo da ima više pravoslavnih crkava, je li tako? Srpska pravoslavna crkva, ruska, svaka nacija ima svoju crkvu. Dakle, što se u pravoslavnoj crkvi čini za ekumenizam, da bi došlo do jedinstva kršćana? I kad se uopće javila ta svijest za potrebom jedinstva? Potreba za jedinstvom traje neprekidno od one godine kad je došlo do rascepa. Sve se činilo u nekim nižim krugovima, dakle u narodu, u vernicima, u sveštenstvu, ali na visokom nivou, ono gore, je počelo, ja pratim to, iako sam kasnije rođen, ali od 1937. godine, od onih velikih na Halki, susreta prvih, ali dosta stiljivih,
pa 1937. godine Rodosska konferencija, zatim je išla Beogradska. Uglavnom, Srpska pravoslavna crkva objedinjavala i pozivala je na teološkom nivou i druge crkve, kao što je Grčka, posebno Bugarska i Rumunska i Ruska crkva. Posle se priključila predstavnik Jerusalimske crkve i Aleksandrijske, ali to je in continuo išlo, recimo, moji profesori na fakultetu su veliki doprinos za ekumenizam doprinijeli oko sastanaka tih, kao što je Stojan Gošević, profesor dogmatike, ili doktor Čeda Drašković, ili pokojni Emilijan Čarnić. Oni su bili zaista, što bi se rekli, oni prvi koji su počeli. Drugo, šta čini? Pa od prvoga dana kada je osnivani Savet crkava u Ženevi, onaj svetski Savet crkava, Pravoslavna crkva je prva članica i ona i do dana današnjega članica. Ona nikad nije bila posmatrač. Ona je bila zaista iskreni član, učlanjeni, koji je, evo, do današnjega dana imamo svoga predstavnika koji u svim sednicama, skupštinama učestvuje. Znate, kada se govori o tome i sama reč, kao što je gospodin Ančić i rekao, mi imamo izvođenje isto iz grčke reči ikos, što znači kuća. Ako smo svi zajedno u jednoj kući, isto je grčki naziv, ikonomija, to je u stvari zajedništvo ili spasenje u toj kući zajedničkoj. Znate? I sigurno za takav jedan dijalog i za takav uspeh, znate, uvek je potrebno više njih, ali s obzirom da su ovdje hrišćanske crkve u pitanju, da je tu posebno do raskola došlo između pravoslavne i katoličke, onda mislim da kao što treba za brak, kao što treba za nekakav ugovor, dvoje tako treba i za dijalog. Ali iskreni dijalog. Bez daljnjeg, iskreni dijalog. Sad, ovo je ono što je bitno. O kakvom se jedinstvu točno govori? Što predstavlja to jedinstvo? Je li to jedinstvo znači vjerovati potpuno isto, imati potpuno istu vjeru, imati istu liturgiju ili jednostavno organizacijsko jedinstvo? O čemu se radi? Znate, ja iz ugla Pravoslavne crkve mogu kao teolog da kažem da je prvo jedinstvo nam potrebno u Bogu, jedinstvo u Bogu, kao što smo bili do onoga nesretnoga raskola, svi zajedno u jednom Gospodu Bogu. Ako je jedan Bog, ako je jedan Hristos, ako je jedan narod, dakle, ako je jedna vera, ne može ništa to duplo da bude. I onda o kakvom mi sad kažemo da možemo da verujemo u dva Boga ili da verujemo u dva Hrista ili u dve crkve? O tome se jedinstvo prvenstveno radi. Ali kako postići to jedinstvo? Vrlo jednostavno. Kako smo bili, mi ne idemo iz frakcija svojih ili da smo mi sami sebe proizveli ili da smo sami sebi osnovali. Nama je iskonska kuća, Božja kuća, mi smo svi po liku Božijem. Dakle, nama je lakše kada smo u jednom jedinstvu i u bogosluženju, ali ne možemo mi da se delimo, ne možemo mi sad deliti Hrista na dve strane ili na dva dela. Ali dijeli se na puno više dijelova, imamo tu i protestante. Pa čujte, ja i vi sigurno nećemo odgovarati pred Bogom za to što se deli. Ja i vi sigurno nećemo odgovarati ni zašto se crkva podelila. Što je uzrok tome? Je li organizacija sama crkvena ili različita vjerovanja ili nešto drugo? Neka odgovaraju za podelu oni koji su to učinili, titularno. Evo sad ću vam objasniti. Ako je prejemstvo trebalo da bude u jednom ili drugom gradu i ako je narcisoidnost, bilo pape, bilo patrijarha, bila tolika da nisu mogli da prevaziđu te razlike ili ta njihova mišljenja ko će biti prvi ili ko će drugi, onda mislim da oni nisu dovoljno imali, ne osuđujem, nego nisu dovoljno imali Boga u sebi i nisu znali pravi smisao koju to oni crkvu predstavljaju. To istorija već to kazala. Kazala je da je anatema nešto najgore što može čovjek prema čovjeku učiniti. Zašto je to učinjeno? Samo radi vlasti. Nikada narod i vernici, kao i sveštenstvo niže, nije išlo ka razjedinjenju ili razdeli. Ako je to jedan moment slabosti naših predstavnika crkve bio,
Te slabosti se mogu otkloniti kao i o nekim drugim ispraviti. Apsolutno. Dobro. Što vi kažete, profesore Ančić? U čemu je temeljni problem? Mene evo kao vjernika to zaista puno puta intrigiralo i pitala sam se vjerujemo li u isto? Znači li jedinstvo da se mora uraditi neki kompromisi? Znači sad nešto zajedničko, ako i postoje neke razlike u vjerovanju, možda i postoje, možda su male, ali nema veze. Znači li to da se treba tražiti kompromis? Znači negdje na sredini. Ja bih pošao od Božje volje. Bog je htio jednu crkvu. Isus je osnovao jednu crkvu koju priznajemo u vjerovanju kao jednu svetu, katoličku ili sveopću i apostolsku. I Isus je molio prije svoje smrti Oca da svi budu jedno koje si mi povjerio, kao što si ti, Oče, u meni, ja u tebi, da i svijet povjeruje. Dakle, očito je volja Božja da bude jedna zajednica koja će nastaviti Kristovo djelo u kojoj će biti trojedini Bog i snagom Duha Svetoga nastaviti to djelo spasenja. Ali kroz povijest je, evo kako smo čuli, došlo do različitih raskola. Mi obično mislimo na dva velika raskola, prvi u 11. stoljeću i onaj drugi pod nazivom reformacije u 16. stoljeću. I od tada jedinstvo crkve, rekao bih, nije posve dokinuto. Postoji ono i danas, ima čitav niz zajedničkih elemenata svih kršćana, ali to jedinstvo je narušeno, ono je poremećeno. Dakle, ipak postoji sad određeni stupanj jedinstva. Postoji, međutim, ja bih htio dalje nastaviti. To je jedinstvo poremećeno i ono ugrožava snagu i vjerodostojnost evanđelja kad kršćani sami nisu više jedno, kad svaki na neki način propovjeda svoga Krista i tvrdi za se da je on jedina crkva, prava, istinska. Danas je to drugčije, ali u povijesti je bilo takvih sukoba vrlo očitih. I zato su kršćani bili i prije svjesni da raskol nije ono što Bog hoće, da je to protiv volje Božje i da je to plod grešnosti ljudi u crkvi. A onda u 19. stoljeću nastao je jedan cijeli pokret koji je htio potaknuti ljude u svim crkvama da se mole, da nastoje da crkva ponovno zadobije jedinstvo. Potpuno jedinstvo. Ovdje kad kažemo jedinstvo ne mislimo na jednoobraznost, na to da svi isto se odjevaju ili svi imaju iste obrede ili svi imaju isti jezik ili kulturu. To je različno. Pretpostavljam da je najmanji problem u liturgiji. Jedinstvo u temeljnim stvarima vjere. U vjeri, u sakramentima i u shvaćanju službi u crkvi. To su temeljne stvari za jedinstvo. A sve drugo može biti različito, ono nije zapreka jedinstva. Ali kako postići to jedinstvo ako se ne slažete? Na primjer, evo, u pravoslavnoj crkvi ono što je sporno, pretpostavljam, između katolika i pravoslavnih, kada razgovaraju, kada ulaze u dijalog, je recimo primat pape, Petrova služba. Između katolika i pravoslavnih nema velikih zapreka, ja bih rekao, tome jedinstvu. Uglavnom je jedna, a to je shvaćanje te Petrove službe ili papinske službe. Katolici smatraju da kršćansko jedinstvo mora imati jedan vidljivi izraz u Petrovoj službi, u papinoj službi i tu službu shvaćaju u duhu Prvog Vatikanskog, a onda i drugoga kao služba primata u crkvi, dakle služba i vlasti, a ne samo određene časti. Pravoslavna crkva ima drugčije shvaćanje, ali to je, ja bih rekao, možda i jedina ozbiljna razlika između katoličke i pravoslavne crkve, dočim razlika između katoličke crkve i protestantske crkve imate čitav niz i to vrlo važnih razlika. Evo, pitanje za vas, oče Nikola. Tko je za vas papa? Kako vi gledate na svetog oca papu, našeg papu Benedikta XVI, dakle poglavara katoličke crkve? Ja na njega gledam isto onako kao što da gledam na Vaseljenskog patrijarha. Potpuno isto. Oni ljudi koji se opredele za da budu vođe narodne, nema nekakve razlike. Patrijarh je poglavar na čelu jedne, u pravoslavlju jedne crkve, patrijaršije ili episkopija ili mitropolije i tako dalje. Papa, kardinali,
nadbiskupi, potpuno je ista hijerarhija ili redosled upravljanja jer to su disciplinarne stvari. Kada dolazimo do onog pitanja koje ste vi postavili, ja to gledam ovako. Ako se kaže u pravoslavnoj crkvi svjatijejši patrijarhu, što znači najsvetiji, ako se kaže u pravoslavnoj crkvi preosvjašenjejši, onaj koji je preosvećen, dakle, ako se u Svetoj stolici kaže da je papa otac ili ava, onda je to potpuno ista služba, isto sve. Ja pristajem na onu dogmatsku da ako je jedinstvo, ako je, evo, počet ću od episkopa. Ako reče episkopeo, znači onaj koji sedi na jednoj višoj stolici i posmatra ili gleda epijesa, a skopeo je sagledavati ili gledati svoju pastvu, onda mislim da on okuplja i sveštenstvo i đakonstvo oko sebe i da mogu kazati da je patrijarh, episkop, biskup, papa, da su oni faktički crkva. U kom smislu? Jer oni vode sve. Oni prinose, oni uznose, oni okupljaju, ali oni mogu da budu crkva, dakle predstavnici crkve, žive crkve koja čini od naših vernika. To je crkva. Nije građevina objekat, da li je ona u ovom ili onom stilu. Nije to crkva. Crkva je živi narod Božiji, članovi Svete crkve. Kada me pitate, ja lično ću vam reći, kao teolog, ja ne bi nikada mogao da kažem, ja bi mogao da kažem za papu da je sveti čovek. Ja bi mogao reći za patrijarha. Ali da je za mene Hrista na zemlji, verujte, ja ne mogu. To ne bi mogao kao teolog da kažem, ali ja ovo govorim lično u svoje ime. S tim da apsolutno sva dostojanstva papinska kao i patrijarhova činim. Uslovi su drugačiji. Tela se, dakle, centralizacija u zapadnoj crkvi i papa je, zaista papstvo je to uspelo, to se zna, oko toga centralizma. U pravoslavnoj crkvi svaki patrijarh je na nivou svoje patrijaršije i svoje crkve i normalno da je on samo prvi među sebi ravnima. Sve odluke koje se donose, on presedava, ali njegov je glas kao i svi drugi s tim što on samo predstavlja. On je prvi među sebi ravnima. Evo ovako, sad ćemo napraviti jedan predah, pogledat ćemo prilog. Naime, novinar i publicist Zoran Vukman smatra da će ključnu ulogu u postizanju jedinstva kršćana imati Rusija. Rusija je važna za budućnost Europe, iznimno važna. Mi uopće nismo toliko svjesni, a važna je i upravo na ovom ekumenskom planu. Papa Vojtila i današnji papa Benedikt XVI, mislim da oni sve čine na tom planu ekumenskom i da papa Ratzinger danas ima doista, ja bih tako rekao, jedno posebno poslanje da otvori novu povijesnu dimenziju, konkretniju nego do sada, upravo tog približavanja između kršćanskog istoka i zapada. Ja bih samo u ovom kontekstu, kad sam spominjao važnost Rusije u tom smislu, htio podsjetiti na dva velika doista vizionara koji su imali tu jednu proročku dimenziju. To je naš Juraj Križanić u 17. stoljeću i Vladimir Solovjev u 19. stoljeću. Oni su prepoznali tu važnost Rusije i Moskve u budućnosti svijeta, upravo u toj ekumenskoj dimenziji i mislim da, pa mogli bismo tu čak se podsjetiti u tom kontekstu i onog fatimskog proročanstva, gospinih riječi o obraćenju i preporodu Rusije, mislim da to tek slijedi. Mislim na kršćanski preporod, znači to je ono što je nedavno za Božić rekao patrijarh Aleksej II u Moskvi. On je ustvrdio da se Rusi vraćaju vjeri svojih otaca. Znači, Rusi doživljavaju jedan kršćanski preporod uz sve dubioze države, socijalne, ekonomske i ostale moralne. Mislim da se tu ipak događa nešto dobro i da mi kršćani na zapadu
katolici da moramo gledati sa simpatijama i strpljenjem na te procese i otvarati na neki način prostor zaista jednom dijalogu. Jer to je budućnost Europe. Ako se u Europi ne ujedine kršćani, mislim da će kršćanstvo onda u ovom stoljeću već polako početi iščezavati, da će se dogoditi ono što se dogodilo recimo u Sjevernoj Africi, da su kršćani, koja je nekad bila kršćanska u vrijeme Svetog Augustina, a danas je muslimanska, arapska. Tako da je za budućnost Europe zbližavanje kršćana ne samo između katolika i pravoslavaca, normalno mislim i ovdje na reformirane crkve i protestantske, tako da je to je životno pitanje nas kršćana u Europi koji smo došli u nekakvu situaciju malodušja, u indiferentizma, praznine i jedino što nas može ponovno preporoditi to je da se ponovno pronađemo u Kristu. Crkva nikad neće nestati. Ona ima svoje poslanje, ona će se širiti tamo po cijelom svijetu i širi se, ali kažem nije isključeno da ona jednostavno u Europi postane zaista jedna marginalna zajednica ako se ne dogodi taj preporod i na zapadu i na istoku, a ja sam duboko uvjeren da će se taj preporod dogoditi. Evo, gospodin Vukman je uvjeren da će do preporoda doći. Gubi li Europa kršćanski identitet zbog nejedinstva kršćana? Evo, baš me zanima što vi mislite o tome. Hoće li doći do ove mogućnosti? Evo, gospodin Vukman je kazao, postoji mogućnost da kršćani čak iščeznu ili postanu zaista jedna marginalna zajednica ukoliko ne dođe do jedinstva. Je li zaista to jedinstvo svih kršćana baš toliko ključno? Svakako da je, koliko je god, recimo, koliko su razdori između kršćana podijelili i Europu, toliko jedinstvo kršćana danas potrebno da i Europa bude svjesna svojih korijena, da kršćanstvo bude na određen način ta duša Europe, da iz njega proistječu one temeljne vrednote koje okupljaju europske narode i njihove države, jer bez toga samo ekonomsko jedinstvo ili neko drugo neće biti dovoljno jako. Međutim, jedinstvo nije u našim rukama. Postoje doduše nekoliko temeljnih smjernica koje trebamo slijediti svi kršćani i sve kršćanske crkve prema jedinstvu, a to je osobna obnova svakog kršćana, kršćanskih zajednica, kršćanskih struktura, onda okretanje prema Kristu, što budemo bliže njemu, bit ćemo bliži i jednim drugima, što ga bolje upoznamo. Pomna prevladavanje predrasuda, ali neka dogmatska pitanja u kojima ne postoji slaganje treba jednostavno i na teološki način rješavati, tražiti rješenja. Međutim, ekumenizam nije neko jedinstvo kao rezultat kompromisa ili neki najmanji nazivnik u svemu da se mi nečega odrečemo, a vi od nečega pa se negdje nađemo. To je krivi pojam jedinstva. Tako jedinstvo nitko ne želi iskreni, nego je to jedinstvo u istini i ljubavi, da svatko ostaje kod svoga identiteta, da razlike iskreno priznamo i da onda ovim i osobnim i kršćanskim obraćanjem i boljim upoznavanjem svoje vjere i dubljim življenjem dođemo do shvaćanja gdje smo eventualno pogriješili, gdje smo uski, gdje nas drugi mogu obogatiti. I onda se rađa zapravo jedna druga vrsta identiteta u kojemu više te razlike izgledaju drugčije i nisu tako odlučujuće i u kojima onda postoje pomaci. Konačno, ono što okuplja crkvu nisu organizacijske strukture, nego Duh Sveti. Dakle, kršćani što su više u Kristu, to su bliže jedni drugima. To je jedna od temeljnih smjernica, recimo, i drugog Vatikanskog. Je li moguće jedinstvo bez jedne organizacije? Jer vjerojatno to ljude najviše zbunjuje. Dakle, ako su kršćani jedinstveni, onda je to jedna crkvena organizacija kao organizacija na kojoj je onda na čelu jedan čovjek ili jednostavno treba prihvatiti jedinstvo u kojoj bi bila istočna zapadna crkva. U zapadnoj crkvi na čelu je papa, a u istočnoj su dakle patrijarsi. Je li to nešto s čim se može pomiriti, evo, ako mogu tako reći,
katolička crkva? To je sadašnje stanje, ali to nije puno jedinstvo, ono za koje je Krist molio i koje crkve žele. Ne bih ja to nazvao organizacijsko jedinstvo, nego nedostaje još zajedništvo. Potpuno zajedništvo. Što bi bilo i potpuno razmjena toga zajedništvo između istočne pravoslavne crkve i katoličke crkve. Mi u duši imamo iste sakramente, imamo istu vjeru, ali još se međusobno posve ne priznajemo, niti sudjelujemo jedni kod drugih u Euharistiji, zbog tih razlika koje još postoje u odnosu na shvaćanju i službe vidljive glave crkve. Mi katolici smatramo i vjerujemo da je to papina služba, da se ona temelji na evanđelju i na Petru. Pravoslavni imaju tu drugčija shvaćanja i zbog toga je i došlo dijelom do raskola. Taj raskol još nije prevladan. Mogu li pravoslavni vjernici ići na misu, dakle na bogoslužje u katoličku crkvu? To je pitanje čisto liturgičko i ja nikada svome verniku ne bi savjetovao da ne ide. Šta ako dođe u gradu u kome nema pravoslavne crkve? Koga može osloboditi da on u nedjelju ne ide, ne ispoveda svoju veru i ne molitvu činiti? Pa zar nije ista molitva Gospodnja kao i ispovedanje vere? Stvar na nivou crkve, mi ne možemo zajedno da bogoslužimo dok to ovi veliki koji su zamutili vodu ne izbistre. Mi ne možemo da, ja bi sutra želeo da služim sa mojim bratom, ali na nivou crkve to nije moguće dok se to ne prevaziđe. Ima nekih pozitivnih stvari, mene ohrabruje, recimo zadnje prošle godine u 9. mjesecu bila je veliki skup u Beogradu iz cijelog svijeta na teološkom nivou. I mislim da su dotaknute 2 ili 3 stvari koje će biti sigurno jedan podloga za dalje. A drugo... Koje su to stvari, ako možete? To su stvari, prvo, da se ublaži, da se podeli prvo. Postoje dogmatske stvari, postoje kanonske stvari i postoje disciplinarne. Disciplinarne stvari možemo, ako ćemo svaki dan, da pregovaramo za jedinstvo. Ono što vi kažete, kako bi to bilo da bude jedna organizacija? Ne može, pa zašto u jednoj državi ne apsolutno dobro funkcioniše 5 ili 10 ili 15 preduzeća u različitim predeljima jedne države? Zašto to ne bi recimo i u crkvi? Materijalne stvari nemojmo mešati sa raskolom, materijalne stvari. Vidimo najpre ono što, ako mi dolazimo teološki, da se dogme trebaju da se usklade, da ih reše, kao što su vaseljenski sabori dogme donosili, ispravljali, jeretička učenja izbacivali iz svoga učenja, tako isto i ovi dijalozi trebaju da idu na tom. Jedan vaseljenski sabor sledeći, a molimo, mi znamo da 1200 i nešto godina nije bilo vaseljenskog sabora. Taj vaseljenski sabor, sazvati ga u hrišćanskim crkvama, mislim da se to može izvanredno rešiti. Kanonske stvari, da li ćemo mi upražnjavati ona pravila svetih apostola ili ćemo pomesnih sabora ili vaseljenskih sabora, isto će to biti predmet, to bi trebao da bude predmet takoga jednoga sabora. Dakle, vaseljenskoga. Šta znači vaseljena? Gdje god jedan verni hrišćanin živi, taj sabor bi trebao da bude okupljen u jedinstvo. Ne bi bio problem, bar po mom mišljenju što ste vi pitali, da li to da bude sedište, da bude papa ili će biti patrijarh. A kad dođe do jedinstva, pa otkud vi znate da neće sesti na jednu zajedničku stolicu ili patrijarh ili neki iz Afrike ili neki iz Rusije ili neki iz Francuske? Jer neće onda, kad bi bilo došlo do jedinstva, bar ja to mislim, ja mislim da to gospodin Ančić misli, da će u tom saboru i u tom biranju može doći jedan pravoslavni patrijarh na tu glavnu stolicu koju će svi zajedno, odakle će se ići. Ma ne radi se to ko će biti prvi ili drugi. Radi se o sabornosti. Mi imamo jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Vratimo se njoj. Pomesne crkve, autokefalne crkve, posebne. Čujte, to je sastavni deo jednoga svetoga sabora. Evo, sada ćemo pogledati u prilogu, dakle zadnjem koji slijedi, upoznat ćemo naše gledatelje sa prostorima Srpske pravoslavne crkve u Splitu i sa kapelom Svetog Save.
Splitskoj crkvenoj općini Srpska pravoslavna crkva danas ima oko 2000 vjernika. No tijekom rata i nakon toga od 90. pa sve do 98. ovdje u kapeli Svetog Save nije bilo bogoslužja niti svećenika. Tek od 2000. vjerski se život počeo obnavljati. Sada su tu otac Nikola i otac Slavoljub. Prvenstveno bogoslužimo, nedeljno i svakoga praznika vrše se liturgije. Što je još važnije, u ostalim danima imamo dosta posjeta i kontakata sa ljudima, ne samo pravoslavne vjere, nego dakle i svi drugi koji za razne potrebe sa savjete dolaze i obraćaju se ovdje u pravoslavnu crkvu. Otac Slavoljub absolvent je na Teološkom fakultetu u Beogradu, oženjen je i ima jedno dijete. U Splitu je nešto više od godinu dana i primjećuje kako vjernici polako vraćaju povjerenje u crkvu. Što kažu, kada prođe rat kroz jedno mjesto i životinje se ne priklanjaju više domovima nego bježe, tako i ljudi, isto oni polako se prilagođavaju. Dakle, potrebno je ponovo povratiti klicu božanstva, potrebno je ponovo, što kažu, moliti se Bogu da ih blagodat Božja posjeti i da oni steknu povjerenje u crkvu. U hram Svetog Save ne dolaze samo pravoslavci. Dođe tu i pokoji katolik, musliman. Razlozi su najčešće skidanje uroka. Ima dosta praznovjera, kazuje nam otac Slavoljub, pa je ljude potrebno poučiti i upoznati ih s vjerom. Za Hristom treba uvijek ići i Hrista treba sledovati. Ja se kao mlad sveštenik i kao mlad čovjek prvenstveno trudim da zadobijem povjerenje Hrista svoga, to jeste da zadovoljim onim osnovnim moralnim načelima i normama koje nama Hristos ima dao i u što mi treba najviše da se ugledamo. A da bi se bolje ugledali u Krista, vjernici treba u poduku. Budući da djeca koja pripadaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Splitu vjeronauk ne mogu slušati u školi, jer nema odjeljenja u kojem bi ih bilo više od 6, za njih će se vjeronauk održavati u crkvenim prostorima, ali tek kad se prikladno urede. Tu će, kako saznajemo od oca Slavoljuba, biti i vjeronauk za odrasle, vjerske tribine i okrugli stolovi. Što se mene lično tiče, koja je moja budućnost ili koja je moja vizija svega toga, jeste da se svi ljudi ukrote, znate, da se ljudi smire i postanu smirni. A kada se to uspije, onda je to velika stvar. Onda u takve ljude, u srca takvih ljudi možemo uvijek posaditi zdravo sjeme Hristove nauke i Hristovog evanđelja. Čuli smo oca Slavoljuba. Profesor Rančić, evo pitanje za vas. Pitala sam oca Nikolu prije. Je li grijeh rimokatolicima ako odu u kapelu Svetog Save, ako traže molitvu, zagovor pravoslavnog svećenika? Čuli smo da dolaze. Ne može se govoriti nikakvom grijehu. Svi kršćani, a ne samo pravoslavni katolici, imaju puno više zajedničko nego onoga što ih odvaja. Najprije zajednički ko Sveto pismo, kao Božja riječ objavljena svima nama ista, onda zajedničko je krštenje, a krštenjem smo svi, dakle, pritjelovljeni Kristu, s njim smo tijesno povezani i uključeni smo u njegovu crkvu, pa tu su onda ostali sakramenti, tu su dobra djela, to je djelovanje duha, to su molitve i tako dalje. Dakle, mi možemo moliti zajedno i trebamo moliti zajedno i okupit ćemo se evo i uskoro opet, ali zapravo u redovitim prilikama ne možemo zajedno slaviti Euharistiju zbog tih još postojećih razloga. Ne možemo biti posve jedno, ne možemo to zajedništvo očitovati u tom istinskom jedinstvu u razmjeni Euharistije. To još nije moguće, ali moliti zajedno ili zajedno čitati Bibliju, razmišljati zajedno ili biti zajedno u nekim drugim akcijama, to je ne samo poželjno, nego i preporučeno. Je li onda možda premalo što je samo jedan tjedan molitve za jedinstvo kršćana i što će biti, čućemo... A druge stvari se odvijaju, teološki dijalog, ali isto tako i pojedina upoznavanja, posjećivanje, čestitanja i pojedine akcije. Toga ima po svijetu i možda najveći napredak danas nisu toliko dokumenti koji su također važni, nego jedna nova ekumenska svijest koja je nastala među kršćanima, da se kršćani više ne osjećaju kao protivnici, kao nekada, ili da su jedni prema drugima posve ravnodušni, nego da idu jedni k drugima, da zajedno se angažiraju kao kršćani na različitim poljima i da iz toga izrasta jedno takozvano kršćansko bratstvo i širi se ta svijest
da zajedno idemo prema budućem cilju. To je možda jedna nova kvaliteta u ekumenizmu danas. Evo, 10 stoljeća znamo otprilike, dakle od 11. stoljeća pa do danas postoji određena razjedinjenost istočne i zapadne crkve. Čini se da je previše vremena prošlo, naviru pitanja kako je uopće moguće postići to jedinstvo. Ovako ljudima se čini čak i nemoguće da dođe do dogovora, međutim, Bogu je sve moguće, ali tako? Kolika je u tome moć i uloga molitve? Ako mene pitate, ja to vrlo jednostavno mogu kazati. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Po verniku sutra bi moglo doći do jedinstva. Ali ako je na visokom nivou došlo do razdeobe, onda će to morati prvo odozgo i doći do sjedinjenja, a sve ostalo ćemo mnogo lakše prebroditi. Moramo kazati 19. siječnja, dakle, ova molitvena osmina, odnosno tjedan molitve za jedinstvo je od 18. do 25. siječnja, a 19. u petak u 17 sati, dakle u 5 sati popodne u katedrali Svetog Duje, bit će zajednička molitva za jedinstvo. Tko će doći od kršćana? Biće dakle predstavnici Rimokatoličke crkve, katolički vjernici, hoće li biti pravoslavnih? Da, mi smo dobili poziv i svake godine se odazovemo, onda kada, a mi to i tako treba da učinimo, da smo slobodni tada, da možemo doći na tu zajedničku molitvu. Kako izgleda ta zajednička molitva? Što se moli? Kako se malo prije rekamo, nažalost, zbog postojećih razlika u shvaćanju jednog dogmatskog pitanja nije moguće redovito nikako, ali možda koji put jest, ali nije moguće redovito slaviti zajedno Euharistiju. Zato se okupljamo na ekumensko bogoslužje, to znači slavimo službu riječi. Ako iz katoličke mise izbacite ono od predslovlja pa do očenaša, onda ono prije toga i poslije toga ostaje služba riječi, bez pričestina kako pa se ne slavi. Evo, imate li vi osobno neku viziju kada bi moglo doći do tog jedinstva? Znam da je nezahvalno to prognozirati, što znači godine, vrijeme, desetljeća, može li se to uopće predvidjeti? Čini li se da smo već dobro odmakli na putu tog jedinstva u odnosu na, ne znam, prije 50 godina? Puno se stvari dogodilo u posljednjih 50 godina. Postoji međusobna suradnja kod svih crkava, postoje nastojanja, postoji pojedini dokumenti, neka su pitanja i riješena recimo između katoličke i luteranskih crkava, pitanje opravdanja više nije sporno, postoji karta ekumenika za crkve u Europi koja je također jedan korak naprijed. Kako sam prije rekao, postoji jedno razvijeno kršćansko bratstvo, suosjećanje i zajedništvo na tom putu, ali postoje još i ostale neriješene poteškoće, to je teološki problemi. To nitko ne može reći kad će jedinstvo doći. Zajedno treba moliti, treba nastojati, težiti prema njemu i činiti sve, kao što sam prije rekao, obraćanjem i pojedinaca, ali i crkvenih zajednica, i pustiti duhu da on u srcima ljudi onda probudi i stvori ono što su ljudi u svojih slabosti i grijeha tijekom povijesti pogriješili i gdje je jedinstvo zapravo iskupljeno. Evo, na kraju smo emisije, pa bih vas ja zamolila još vas, oče Nikola, da vi kažete možda koju riječ na kraju, možda vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti, dakle pravoslavcima koji su ovdje. Odgovorio prvo na ovo, kaže 1000 godina se nije mnogo učinilo, pa kako će? Znate, muka duhu kada dođe, onda ujedinjenje dobro dođe. Imperativ na našim prostorima, ja bih rekao to evo za Europu, imperativ je za ujedinjenje. Prvo, vidite li posljednje 2 godine da Bog i hrišćanstvo nešto ne ide u taj evropski ustav? Šta ćemo onda? Šta ćemo onda kada bude, kao što je ovaj komentator bio rekao u ovoj emisiji, da će možda doći do nekakvog jedinstva, ali opasnost je od nehrišćanskih religija ne bi trebala biti nikakva opasnost ako smo mi ujedinjeni kao hrišćani. Ali nama se nameće imperativ da mi moramo po tom pitanju raditi, ako hoćemo kao crkva da opstanemo. Crkva Hristova je samo jednom stvorena od njega, u vremenu i prostoru,
Vidite koji su problemi nama oko jedinstva, da se iz crkve iznjedruju samostalni, da su razne sekte, manje verske zajednice ili kako i sve. To je razjedinjenje unutar. Evo mene hrabri nedavno sada najnovija stvar da Ruska pravoslavna crkva je našla i poravnala svoje sve nesporazume sa zagraničnom crkvom, a one su 60 godina dubine. Evo, već u maju mislim da zajedno patrijarh Ruske crkve sa zagraničnim onim mitropolitom zajedno služe liturgiju, mislim da će to biti u 5. mjesecu, tamo negdje 13. Pa zar to nije? Znate li vi šta znači jedan raskol unutar jedne crkve? A zamislite tek radosti tom Gospodu kome mi služimo, kolika će biti njegova radost kad vidi sve hrišćanske crkve zajedno.